ትወጣለህ በለው። ዛሬ የሚመጣው ቃል በለው ታሪክህን ነገርህን ይለውጠዋል። ምን ያደርጋል? ይህን ቃል የሚያምን ሰው አለ? አንተ ይህን ቃል ታምናለህ? እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ የሚመጣው ቃል ፈውስ እንደሆነ ታምናለህ? ዘመኔን የወጠ ሰንዶ ዛሬ ይተፋል። ትዳራችሁን የያዘ ጨለማ ዛሬ ይተፋል። ቢዝነሳችሁ ላይ የተቀመጠ ከቶ ኃይል ዛሬ ይተፋል። እስቲ አንድ ሁሉም ሰው ይተፋል ይበለኝ። እሺ ኢየሱስ ደምዶ ገለጸኝ አንዴቶ ኦቁጎነ ስንታይ ኦቁጎነ ስንታይ ኦቁጎነ ስንታይ ኦቁጎነ ስንታይ ኦቁጎነ ስንታይ አፑንዶይ ዶና ላላናው ተከታ ሆያኒ ያሻና ቤቻናው ተመያ Terpesta sontai sugika enna innesta ketai gannage bakarde ologodo sochai Jesus agitenne thakodoyor koi malatan Jesus sontai ngalena aigo tateta pero la ser cativero preparate Elena aigo nito Jesus agitenne thakodoyor Malatan Jesus asuntan gerena hay kotakita hey hey hay kotakita nina hay kotakita hay kotakita nina hay kotakita amundo ikona nana sakita hey ogani asana benchana chami yeshakate Paradosa Sakitai Jembagi Karite Tonogo Sujai Jesus agitenne Malatan Jesus asuntan gelena Akonikisa Hey Akonugeta Nina Hakita Akonugeta Nina Hakita Akundoidona Nalana Vakika Ogania Sana Benchako Same Ela Shaka Paradose Sugita Ekena Nini Sakite Jembagi Karite Onogo Sujai Jesus agitenne Akodoyor Asewota Eja Sukurikal Aklinya se Tamelachu Kye Tamelanta Wartanya Ayni ya Antabat Moti Gabal Sipal Kalat Bata Tegami Ayni ya Anchuna Chinga Fayra Sipal Wada Miskana Lewata Esana Hulum Sab Shilla Bata Ibale Al-Sama Mine Sama Mika Barswale Anta Mika Bale Shechalla Mahaya Besusun Tamata Esana Sosala Washal Kubade Diga Misre Present Bebe Tesa Tanaku Sot
ደብድቦኝ ያሳ ከፓራ ተማሳተ ወደሱ ከፓራ ዳላ ካንተ ማንደ ዛሬ የምታድረበት አራት ባራት ሊሆን ይችላል። ተከራተል ታብድ ትችላል። አይገሎ አባቱ ላይ ልታድር ትችላለህ። ዛሬ የምታየው ራእይ ሶስተኛ ሰማይ ያሳያል። ለማን እንደምናገር አላውቅም። እባብና ዘንዶሳ ወርዳ አታይም። የነጌታ ብሎኛል። መቃብር ላይ እየተፈንክ ዛሬ ትገለጣል። ዘንዶ እየወቃ ዛሬ ትገለጣል። ስለ እውነት ነው የምለው። ስለ እውነት ከትላንት ወዲያ 3 ሰዎች አላችሁ። በህልም ነው ያያችሁ 3 ሰዎች። እግዚአብሔር በራችሁን ሲከፍት እኔን መስሎ መጥቶ እጅ እፈልጋለሁ ቶሎ በሉ ቃል ጀምሩ። በህልም ነው ያየን። በተት 1 2 3 ማዘር አማት ጸልየት